Gioni LPS Sport Fight 2017. Bout number som panina middleweight in neck kan entrance som lenga langa kan ring official te angai an lani dora ni. Gioni LPS Sport Fight 2017 middleweight bout number som panina red corner laldu sanga North Van Lai Pai. Blue corner lal ngai Omaral te Thingthel. Double S Industry tail of the tape kan huang hian middleweight kan endon zaina hian middleweight bout khat kan enanga chumi zo chuan light heavyweight bout khat kan en leang tail of the tape kan huang hian laldu sang North Van Lai Pai le lal ngai oma ralte ramhlut nop ten rodin nuai don ania kumsom ni pathum le kumsom ni panga fit nga len chis ruk le fit nga len chis li ke som sari pani point paruk le ke som sari pani te anni laldu sanga North Van Lai Pai Bethlehem venga cheng kumsom ni pathum red corner lal ngai omaral te Thingthel khuaram hlun not a cheng kumsom ni panga blue corner anni hi anrit dun viau ke som sari pani le ke som sari pani point paruk le ke som sari pani ten nia red corner lal ngai omaral te Thingthel blue corner round 1 experience nei lo nghe pro fight vai khat khel to na ve ve du sang hi pro fight a voi khataron lang ve sok to ki a red hi mo se alo khel thin to lo mo le a khel dang ki pro fight vai khat khel chau chu ni lo enga mo de chon ki experience chu nei to nga ma enga mo talin mo pang lai velin a khel chu niang ma se a soi lo pon ni mai thaya a khel dan tang hian siat deuh le kani a zen na riu mai an nek ki vai khat khel na le ti vel chu ni lo deuh tlat mai ma ro chu siat tang hian pakhat zok blue lal ngai oma hi khel ngai lo ti chu siat ta experience nei lo ti chu dong man dong ngai oma tal boi deuh ya tal boi deuh tlat experience nei lo chuan nek kan dong hian an tal bol deuh tang pui thina lal du sang an North Van Lai Pai hi chu biodata te ka hra chia lo do amaro chu lo khel ve to thin chu niang engemaw no pang lai deuh du sang ai khai thli tha a pian po dik zai mai an nek po ki boxing technique nek deuh chat chat theya hook te po ki kal dik viawa kat te po amaro chu ngai oma khian lau bi mi lo amaro chu experience nei lo lang ve deuh ni nei lo lang an nek vak ngai na se lo deuh wa nek thiam lo na ta chuan mo ti vak ngai na wang du khop pakhat khi alo zai hoi zok poka ma se pakhat po khian tin ma chu ti thei bik lo chu ni aka chana nek deuh pop chu jang chu ni me an tha chu chuak nem dun ve khop mai nal ngai ma khi huai sen khop me gat chana khian gat thadeu khian lo da zanin chu amunom le ma ya kha white category rang white category nga kan nei kha he kan en vek mai nia azan khat ta ni ba munom khop mai tharum po nga dun khop khel pon tang dun khop me ge Gioni LPS Pro Fight hi hian kan live show char dona LPS uana news zo thiang ram pethin don ania en ti kleng nge kha o don kha Pro Fight tian December ni sompa ruka ning ka hia chu ti zok mo December ni sompa ruka title fight kan champion lai te hian lo chho thei tu ra ngai la anti biak ki ma po lo chho le ngai tuma Indian Navy a oma chuti lion John Kentia le zon nun tlonga te po lo chho ngai tuma Indian Navy om anti biak ki ma le John Kenti hi mani national la khan finalist an nia
Dong nual ani ngai oma khian nia dong nual chung po kian a fakom gat a huai sen gatia ya gat ki thateu na lo neya thiamang chun chun kian ki lo nak chok ve zel me mo dong nual ni lom du mi lo oh Clear the ring. Second out. Round 2. round 2 Laldu sang North Van Lai Pai Bethlehem Cheng red Lal ngai Omaral te Thing Thel Ram Lun No Cheng blue thing thel li khoi la mang em le Thing Thel mo sat tam mi lo ngor o Kho chak lampang khinin ka tia a thing thel la tang lo kal wang wang tu ra ngai la a fakom khopa lal du sang ne ka dong tam deuh lek to chau deuh bok nan lal ngai oma a fakom ka tia experience nei lo ania teren lal du lo mai thai ni adula khana kat na sa em mo dula in kat thi ya a sa ni le PKO ta that mai ka ka chun knock out ni ka van ring ve knockout mo soi ton nu ang khan lal du sang a hi experience nei lo ti don mai la khoi ama chuna khel thina ni ti sia ta Mizoram ma lo khel vak lo ma se no pangla yang mobile vela lo khel thina ni ti chu sia ta khel dan ta hian an nek te a technique an mang te eng kim a kia movement le eng kim ki boxer khel changa ni ti chu sia ta ni Maruti Suzuki siam car ta hi maintenance Gioni cost LPS Pro Fight 2017. Bout number Sompan in a middleweight in neck and Zotaka. Round Nina knockout in red corner Laldu Sang and North Van Lai Pai at Zogani.